Ptica padavica. Ptica padavica predstavlja prirodni fenomen u životinjskom carstvu. Ona nikako ne može da stoji ili sedi, čim to pokuša izgubi ravnotežu i padne. Iz tog razloga ptice padavice retko i pokušavaju da slete na bilo šta, nego sve vreme lete iznad raznih zemalja i kontinenata. Tako u letu one jedu, piju, uče školu, čitaju novine, opravljaju kišobrane, ležu jaja, izvode mladunce i bave se ostalim ptičijim poslovima. Na takvom životu ptici padavici još bi se moglo i pozavideti da nije ljudi. Uopšte, životinjsko carstvo živjelo bi daleko srećnije da nema čoveka koji je car svih životinja. Ljudi naime veoma cene pticu padavicu, ali ne zbog njene urođene dobrote srca, no zato što je njeno meso neobično ukusno. Zato ju i love, a u tome im pomažu psi. Oni strpljivo čekaju da neka padavica padne s drveta u pokušaju da sleti, a onda je hvataju zube i nose svom gospodaru. Ti psi, srodnici jazavičara i prepeličara, poznati su kao padavičari.